Ghana man ene mwakwa ya obuadu bechia mo enim se nyame adom ti ye nyina ye ho ye na dom ne na humobro enti ye da so ti ase enye ye papa ye bintia ka papa ye nko ade a enka ne bi anka ye nyina anka ye sie ye ndadaada na mo ya adom ene ye humobro ene se awrade nim se ese de yesi yesi tenetene ya kwan ye ntenetene nwie ene ye montena se na monye ensesa mo bra ana se udwumadi a wo babe ye bedi no asase yesu no ye ntimi ni ene ye yere ho na di dwuma no ansa na bra so mefa saa kwanya yeso machia otumfo se tu otosomi no asante man wura ono no te krawure ne brawure nwoma so ono ena aman hene poli ebro aduoson ehye nase nano no mecheche ni ma bi mu nnenti menka nkwa akiri afei mechia osi ade ye konfia me otoso nnan techi mama wura ono osante hene otumfo se tu otoso mi ni nua o ni nua no mo amunni mo no ni nua no enu nti wa wunim no ya na wo keka nsem bi a wa wunnim hwe osante hene one Bono hene oye nuanom ofrifie baako tuze we hia we was minu ya pani we su hia was minu ya kuma wonte ase nemo hawo ewo mu ne se emabunu no bebre ama obi a mpo onye Bono ni na so wabetena Bono area baby na waje opese waje Bono kenten so nti na nsem nti wadwene ye won se Bono hene tachiman hene ene sante hene ni hweyo enti Bono fo ne asante fo ni hweyo amemra men nsem no so ti edi kan hwan na ye Bono fo hwan na ye Bono fo na wanchi man hene a wanya ne ba bi kro ekirikire mu pain se ye ka Bono fo a ye ka tachiman fo ye ka wanchi fo ye ka nkransa nkuro ni bi nemu bibi wa amfa nsoko ene nsu atre anka ho we no ne Bono fo enti Bono Kingdom no na efasa emiye yi so na efasa emiye yi na ye kase baby ti se atebu a medikan akire ofri oni biposofo nyina na nam ena ofri asante memu bae sabe ne asante mai ofri adanse e bae e betena ba bia wati kentampo echi ho wona wote wona ye de mofuo wonye Bono fo afi uko ba bia na present day Bono ankasa Bono region ankasa no a brekumfo oya sokorefo ena sante hene dom bete ho se jamanfo ka won ho a no abebo na mane won ne de asie ni won ewu adumasefo ene bechem ni aka bom no mo de asie ni ansa na won so de dom efri asante memu mia aka no aba be ka ho your friends saying sampafo ye de na fanafo omo ne bandafo nyina fantrafo wanye Bono fo sunyanefo efri hi amakum oyede ye Bono Germanfo na nkasa no aye ka no Germanfo no a ne wo se ye Bono fo no eye doma drobo suma wo frɛ sumenya ena okwachichira kwamu ena ofri akwamu betena asontre so emra Bono Kingdom no wo ni nyina a ewo
Bono man so a ɛfa tachiman ne me nkura atwa ho ahia no nyina no na sankrofo yi a mekan Germanfo yi what is interest no onye bonofo ena na se etu ena ne won di akon ena otu firi ho ebetena aboma ne mpata mu ena na buguare ena won di akon ema wotu kotena baabi a wati no ye dan ye bonofo afei yawie momiansan hwa ade abranti we na se mo waka no kra de medwene ho amenti ase say wachire how ignorant he is na onimo hwe efa ahensemu enti de momienti yetie wi a machire mu yo mini agana ni mi chiao na mi bisao media for no Captain Smart Poladomochri ni omo maka no me na me hwe say asem na Asante ni kan no especially Joe FM na dey the way you always discuss national issues na especially who Captain Smart emre bia ochehini o kan say imranti omo social media omo di atem no omo fufuru nkrase no mihu how udi na tem ochehini o discuss no na wo kan no o make point be say ochehini wo ya chimebo akwa hene na Asante ni de oye king wo nye king Asante ni king mihu de ochehini kan no the relationship between no ni de wo kafa ono ni Asante ni hu no na udi wo ya oma hene wo ya oma hene wo de say dwaben hene na o kan sa asem no o Poladomochri oni togba fedanya issue kitua bi udi betena o TV so ena na oka you have your small corner oka che togba fedo you have your small corner Asante ni some mbo Asante you see some people have their big corner and I will refer to Asante ni udi compare togba fede first of all esa say mo born into no mami kan kire mo Asante ni oye Kumasi hene you cannot take it away from anybody oye Kumasi hene and I Kumasi hene Asante hene because oye the occupant of the golden stool no enunti no ya Asante hene he is not bigger than any paramount chief in Ghana. He's not bigger than any paramount chief in Ghana. But mo kan sa asem no on social media me be so I didn't na mo dwen Ghana ho na Asante ni koka asem a o say ono de National House of Chief for no enshena on show mo ase on share National House of Chief ase to mo to me ko shemra bi emfa mra no say if the National House of Chief want to assert the authority over him or be make sure say or no ahifo na share na se no omo enko National House of Chief for meeting biom in fact obama Ashanti region for na frame o kan sa asem we no it look as if say I said here Asante man no independent of Ghana. I say omo ye di omo pe so all can say National House of Chief is not a culture brofo na edi ba me na me hwe se mo be discuss it. This is a national issue for the cohesion for the cooperativeness of Ghana no na me hwe se mo be kan ho asem mo anka mo discuss o my di because Asante India mo timi kan asem mo suro mo manu gbegbegbegbegbegbegbegbe kaka no mo wa ayi open so FM ni amanya manu gbegbegbegbe o hini for bi asem ba no mo bia manu gbegbegbegbe TV so mo kan afei yenhwe wose Captain Smart ene Poladomochri ade na wontimi nka bibi mfa Asante hene asem a wo kan ye ho efa emra bia wo pese wo de ba se what national regional House of Chiefs and National House of Chiefs na e wo se emma ana ahema fo no so ka ho bi ana Asante hene se one wonya adwene na ompene so se wo be ye no ba bi mpa enye na Asante mamu
I'm say papa no can so oh yeah mistake was the Ashanti region, yeah Ashanti region. Asante memu. You can't Asante memu out here say. Asante memu for the whole of Ashanti region. Ahafo region. Part of Bono region. Part of Bono East region. Part of Eastern region. Part of Central region. Part of Oti region. And afi part of La Côte d'Ivoire. Nimfimfim we from Baole. Nanso Baole one dey akwa di o manfo fro so nti. Won hyehyɛ a wodidi wo ahensɛm no different kakra. Ti the upper chain say Asante man will not recognize that law in your Ashanti region. Na kai hunu say basa say region si bi kura amfa nas no asem na anya adwuma in your Ashanti region and Ahafo region. Was Ahafo region Asante man council members. Na enye sebia buapayo bi ana Asante hene kasaawo anase niwa bi enyo hwe abrofo nko say ya henie Asante man ne ginaye Sante hene ne ginaye na Sante man na ginaye no ya na monte ase enya Ashanti region Asante man na ginaye no na Ashanti region ka ho Ahafo region ka ho Bono region ka ho Bono East region ka ho enu nti na se uti abakosema obohu die ntia ema eye nkwadu anofo ne sofo asefo a oye wanchi ade hye no ene wo nuanom ahimfie ye frifo a won so eye wanchi ade hye no akonwa akodi ahimfie ye frifo ono ho na ache ubehunu die ntia etesa eye okun Asante man konye ene ma sofo asefo ne nkwadu anofo no mrantie na mema ewo no dodo no atoye entina ese ahimfie efrifo ne wo mema ete so obedi wo anim ubehunu entimi nua bema die Sante hene kanyina nse Ghana ha yewo kasa ahodo ene ebia mu ne mumra ene amamre ene amanie yenkane nyina mom ukọ region bia ahemafo no ewura mu play different from ukọ area bia anase kasa bi mu ahemafo no wura mu play no different from ukọ kasa bi mu ase de omo ro esi play ba bi okra de ahemafo ye mo mu din enti entimi nkane nyina mom se National House of Chiefs emra enyeyi na mom region kura wo amamre kire san obetimi dia ye adwuma na wona wa amamre ntisa no enyi kwa se ye hye won na ompene ma ye nhye obiara bese obroni mpo one na de asie ni what I say enti papa de tie no de tosumiyunu osa aka say Sante hene we Kumase hene no kore Kumase Traditional Council na ete sedie ye wo Mampon Traditional Council Offenso Traditional Council Aguna Traditional Council Dwabin Traditional Council Asumenya Kokofu Kumawu Traditional Councils ahodo ena okomfo anochi ka Asante ni nyina bom wo yi asikadwa ema ba ko se wona beda wo nyina no na wonim de ekoso se ba sa na sa Traditional Councils ni nyina nkonwa nyina wo kyekere ebomu de hye fam ebo nkonwa foforo ma won signify se wo nyina tumi no hye Sante hinimu ono ne panim and we expand ya hinie no e de akogi aman bebrebe ka ho enti wo a wo kasa no ukurom kura bia na ukurom ene kura na e hye nase e wo ho akosi sa brofo no bae ne Asante man be dia
ako ahodo num mienu edi kan nyina asanteman de abrofo gui mienu a etwa to ena abrofo no nso so ene asanteman edi asanteman etikoka afem ba akọ de menka se eye abrofo ne di nkuni vi se asanteman ne asanteman no emu chei ya asanto awo ebinom kokoma abrofo ebi ko ema asanteman so mpo de etoso 9 no mpo no asanteman mvo na bi kokoma abrofo eno na ma asanteman no motete until say Nana Prempeh the second esabe ka asanteman no bo mu mebeye oman enti golden stool no signify chere say asanteman ni nyina tumi ti di wote so no wana asanteman ni nyina ye ne dia wate obroni no a oba ya wose obi ye divisional chief obi ye paramount chief no obroni na ne ka say asanteman system ne de ne on de ne ye pe enti dia wote so no we king enye ye ne ye kan ye wona asantefo na nkasa de ope ene asante hene de ope ene asante hene obroni no ene di king no ba na wo ka bibi efa say na ya na mo ne wo nyina wo ye king so ya na ya bon wura na yiri bimbila na wo nyina wo ye kings just as asante hene na mum enam se abrofo no ene wona nyete sede woni asante ko enti abrofo no name no one name won se kings. So they were known as paramount chiefs. While so tunfu as anasa odo betene sikadwa so de ofa ne so we king. Na eno achi na ya hunu se wo hwa nhihye ne se de esitie na se de asanteman system ne tie ne sa na sa won so system ne tie. Enti just as asante hene ye king dia won so ye den kings. And until Sekofu, President Kufu, mo betena sia ye sa mra na e kire se wo ye kings no. Na ye de from nyina paramount chiefs, just ante hena na ye friend king. Sa na Ghana ha yedim no. Eno nti Kufu set committee a onka se eminent kings because ebinom ye kings, ebinom ye paramount chiefs so far as those days were concerned. Meanwhile, they were kings, but they from paramount chiefs. And nothing on earth is and no actually know who said there were ye kings. In Tessie, a yamrano tosso. Near who's all ye kings and pat. Are this fear any years here? Nasa one tenure massia. Well, may they are how many say, Sao howing in a ye and another my hand in a coffer by. Enti dia mesrens enka na nado ma hene mekirikire mu ma manfo hunu se enye se ne ti na so no kra wo ka no wo de ani die soronko wo de kan se osante hene wakonwa na eso enye meti pen ne wo de kan na se manfo kan sem na na afi na no ekosan wo sa kan ye nyina ye ne ye pe ene enye no kore wone no nye pe wo de abubi entie German historian or a doctor or authority nensem a wokae wonye santini what's wonye santin kan onyi na ka sante ho nanso wate atua enti wo so wonka sante ho mumientie no nensem a wokae na no sia na mo amajaje for myself madam wasi mobile. But the language in the world. Okay. Linguistically, there ibitwa kase enkrofo binuma beka bono kasa na America bi be ye bono fo bono no ase oman a ya chichire a ye nyina ye wo hene ba ko de ni hosisi. So the bottom line is niama bono champion na ye a half component, the half fashion.
Also Bono champion. As far as I know, as I'm sitting here, Okay. Brekum, Ewa Asante Mine. Sampa, Ewa Asante Mine. Okay. Japekrum, Ewa Asante Mine. Your other states belong in that region and still they belong to us. I'm just saying, quite now, cracker. So, Sampa no baby shy. Oh, something never know. Eh, Nazem. We are 1951. What I say? Now you rule of law. Okay. Yet another man or your lawyer. Okay. Or say high court judge. You believe in rule of law. Eti boni ben na sante or the ayo. Ah, matnas as a himful. No one to man sobo. Okay. And no one to man sobo. Our regional house of chiefs, national house of chiefs level. What I say? Okay. One to man sobo na quarter. Say the akoba say. Me nam me keka me de aport to nkrofo timia de me hu ntokwa adom yesemu atentebe no eno ebekwa ku wi se asase asante hene commande o de ase ene sante hene asase a nana do ma hene o commande no difference ebebam you must understand it from that perspective the king bia broni no a odi yeso a obehye mantam no paramount chief divisional chief, head chief, one at the buy. Iron of the kingdom of Asante. I'm telling you. Wow. So there is a king in the country, but we don't have a king of Ghana. Okay. But there is a king in Ghana recognized by Nia Obebu Bomo, divisional chief, paramount chief, wing chief, head chief. No sir, ni pakwana, bonina or this sata no buy no. Oh no, there's something here, king. There is no king in Ghana. Okay. There is a king in Ghana. That's a king being. No, there is a king in Ghana. I'm telling you. Listen, there is a king in Ghana, but we don't. There's